Evo, nalazimo se u auli Senada Mešća i Fadile Mešć, znači Ugorsko. Momentalno pristupujemo proizvodnji soka osoke od jabuke. Vidimo kako Fadila to priprema. Mora Fadila to fino priprema, stavlja u cijedu, takozvana cijeda. Ono teče to. Ono teče, vidimo već, evo pogledajte, evo, ovo je očit primjer proizvodnje šećer, fruktoza, čisti sok od jabuke, šećer, fruktoza, vidimo Senada gospodina, Fadilu Hanumu, Fadila Hanuma, da ne kažem gospođa, ali Hanuma. Ja šta radi, Fadila radi, evo ga, pogledajte. Već vidimo proizvod koji se zove sok od jabuke, čisti sok od jabuke. Možete pogledati, evo ga, vidimo, evo ga. Hajde Fadila, pogledaj, evo. Sad ćemo napraviti malu pauzu dok se napuni kazan, takozvana cijeda, pa ćemo kasnije nastaviti snimanje. Pogledajte, taj je proizvod, sok od jabuke. Evo. Tipičan primjer domaće proizvodnje. Slijedi mala pauza. To će najviše biti od te Fadile. A? Najviše će ti biti. Neće ga moći zbaviti. A mora ovo staviti. Ovo je trop, takozvani trop Rašida Hanuma iz Suba. Suba, Senad Mešć i Fadila Hanuma. Proizvodnja soka, izvolite, šećer, fruktoza. To sam ja trebao potrti. Sve to se snimaš. Hoćeš da rakaš. Ćemo sad još razgledati. Svo su u nas radimo. Vidim ja tu imao mene sad ti predmjeri. Čovjek, priprama sam kad radimo, pa znajući nije. Treba imati tarovi. Evo, vidimo zadnje poteze Senada Mešća ručno. Ručno, znači Senad Mešć sada ručno iscjeđuje Treba snagu. sok od jabuke. Znači, poslije ručnog iscjeđivanja Senad Mešć će prijeći na mehaničko iscjeđivanje soka. Upravo ćemo vidjeti kasnije kako to ide. Vidimo da on postavlja neke klocove, neke drveta, nešto, ne znam ni ja šta je ovo. Opet ide ručno iscjeđivanje. Ručno, vidi, znači još uvijek je ručno. Kasnije ćemo prijeći na mehaničko, odnosno tehničko iscjeđivanje. Sada vidimo prelazak sa ručnog iscjeđivanja na mehaničko iscjeđivanje. Mehaničko cijeđenje soka. Ima mali poteškoća, normalno, to je živi je program. Nemojte se smijati, ovo je tehnika.
Dobro, Senad, da bude u centru. To je to. Centar je Jeste, moramo. Centar. sad malo. Dizalica je 2 tone. Znači 2 tone dizalica. Idemo dalje, proizvodnja teče. Pogledajte ovo, pogledajte kako curi. Pogledaj, hajde se nadam, pumpaj. Vidite kako su curi. Evo, 2 tone dizalica. Pogledajte, evo. Ovo je tehnika, ja. Je dobro se nade tu? Zirano. Neka. Još nategni. To. Evo. Ovo je tehnika proizvodnje soka od jabuke. Dobro je, Senči, gledaj kako ide. Idemo, mala pauza. Momentalno Senad ganja da bude tu u centru. Je u centru Senad? Ja, mora biti u centru. Vinklo. Vinklo, centar. Dizalica i ovaj. Da. Da ne bi to bježalo iz ose, ili tako? Jest. Mora biti u centru, sve, pritisak je to veliki. Jest. Dizalica je 2 tone. Evo, vidimo kako to fino ide, sok. Ovo je Fadila metla neke štipe sa veša. Ide kroz gazu. Koliko si sad nabio se radi? 2 tone, jel? Možda tona sad. Tona? Jest, još ima tona. A, dobro. Znači, posljedno ćemo kapi sjetiti. Još nikad ja poturam ovo gore. Ja. Hajde, kasnije ćemo opet. Još jedan plot stavljaju, znači mora. I polako, kako pritišćemo, tako i suzbijamo, isceđujemo dušu. Kako ide rašida. Dušu mu vadimo. Jeste. Znači, proizvodnja Jeste, evo. domaće šećer fruktoza. Znači, Jeste. šećer iz voća. Prirodni. Biće golem taj video. A? Ovo je video svjetski. Senad ekipa. Ovo je ekipa snova. Nismo tebe I Fadila Hanuma.